Lotshani, igama lami nginguVusinanasi Sikhosana, umhloli umvezi begodi ngibuye ngibe umnqophisi kwezamafilimu. Namhlanje ngizokufundisa ngedrama. Nasikhuluma ngedrama sikhuluma ngomunye womhlobo wezemitlolo otholakalako emalimini onke akhona ephasini. Kodwa namhlanje ngifuna siqale ukubumbeka kwedrama, the structure of the drama. Nasikhuluma ngokubumbeka kwedrama sikhuluma ngesingeniso, umzimba kanye nesiphetho. Nasikhuluma ngesingeniso ke kunamaphuzu aqhakathekileko namkhana abalulekileko ekumele siwacheche ngaphasi kwesingeniso. Kokuthoma kumele sithole abalingisi, kwesibili kumele sithole indawo, kwesithathu kumele sithole isikhathi, kwesine kumele sithole umraro loyo oqalane nekutana okungiwo owenza ukuthi indaba ihlabele phambili namkhana indaba ibe mnandi namkhana indaba izwakale. Asikhulume ngabalingisi. Nasikhuluma ngabalingisi kunomlingisi oyikutana abantwana abancane bathanda ukuthi steering ngesikhuwa bathi it's a protagonist. Asikhuluma ngomlingisi oyikutana, sikhuluma ngomlingisi okunguye indaba enzinze phezu kwakhe. Bese lithwayo lokuthoma, lithwayo lesibili lasikhuluma ngomlingisi oyikutana, sikhuluma ngomlingisi loyo oqalene nomraro endabeni okunguye ozama ukurarulula umraro aqalene nawo endabeni. Wesithathu umlingisi oyikutana ngahlongakala namkhana ngafa umdlalo yaphela. Abaye bambiza ukuthi it's a protagonist, abaye bambiza ukuthi umdlalo oqavile. Asehleke bese kuba nomlingisi wesibili naye oqhakatheke kakhulu simbiza ukuthi imbangi. Nasikhuluma ngembangi sikhuluma ngomlingisi loyo ophikisana nomlingisi oyikutana. Kanengi amathwayo wakhe simthola asiqabo namkhana amraro umlingisi oyikutana ngoba uyamvimba bona angaphumeleli aye phambili akwazi ukufeza ibhudango lakhe namkhana lokho afuna ukufeza emndabeni. Bese kunomlingisi wesithathu simbiza ukuthi umlingisi osekelako. Nasikhuluma ngomlingisi osekelako sikhuluma ngomlingisi osekela ikutana ngesikhuwa bathi supporting character. Bese yena kanengi simthola kunguye osekelako namkhana kunguye onikela umlingisi oyikutana amano kanye namandla ukuthi ahlabele phambili afune ukufeza ibhudango lakhe. Umlingisi wesine umlingisi orono namkhana umlingisi oronto ngesikhuwa bathi it's a round character. Umlingisi orono namkhana oronto nguloyo oluma ngekutaneni abuye alume nakumbangi. Ngamanye amagama umlingisi ongazazi ukuthi ujame kuphi. Ngelinye ilanga simthola ujame nekutana, ngelinye ilanga simthola ajame nembangi. Siqedile ngabalingisi ke sihlabela phambili. Kwesibili kumele sithole ngaphakathi kwesingeniso kumele sithole indawo. Nasikhuluma ngendawo sikhuluma ngelocation. Sikhuluma ngendawo la kwenzeka khona indaba. La indaba inzinze khona sibiza ukuthi location kumele uyithole ngaphasi kwesingeniso. Na ungayitholi ngaphasi kwesingeniso sifanele sisho sithi umhloli uhlulekile ukusivezela indawo namkhana ukusivezela ibala lapho kwenzeka khona indaba. Siqedile ke ngendawo. Bese ke kuza isikhathi. Nasikhuluma ngesikhathi sikhuluma ngesikhathi sendabuko, sikhuluma ngesikhathi selanga, sibuye sikhulume la ngesikhathi sokwenzeka kwezinto. Ukuthoma umlingisi nakadlalako namkhana umhloli kumele azivezele ukuthi indaba yakhe yenzeka emini namkhana ebusuku. Umfundi namkhana umbukeli namkhana umlaleli namkhana umuntu obusy ngenovel kumele akwazi ukulalela mhlambe kudrama kumele akwazi ukuthi indaba leyenzeka emini bese uyaqala ukuthi kuhlolwe kuphi endabeni ukuthi kenzeka emini namkhana ebusuku. Nawu utsengako utsenga indaba awuvele uthi indaba leyenzeka ebusuku kuphela. Kumele usho ukuthi umhloli ekhasini elithize endimeni ethize endabeni uyaveza ukuthi indaba yakhe iyenzeka ngasiphi isikhathi kuyiphi indawo. Siqedile ngesikhathi selanga. Kulesikhathi ke sithi isikhathi sendabuko. Isikhathi sendabuko kuya nokuthi isikhathi kwenzeka namhlanje kunama cellphone. Nangabe ufunda indaba ayina cellphone, ufunda indaba ayina television, kusho ukuthi enzeka esikhathini sakade sabokhokho. Kodwa na ufunda indaba uzwa bathi umuntu bekakhamba aphethe umazisi ngesikhwanyeni kuyavela ukuthi yenzeka ngesikhathi sebandlululo namkhana ngesikhathi seapartheid. Nangabe indaba yakho ikhuluma ngama cellphone khona ukuthi abantu banechaphuluko kumele wazi ukuthi yenzeka esikhathini sanamhlanje ngemva kwebandlululo. Siqedile ke indaba yesikhathi ke siyaphambili ngaphambi ngephambili kunesikhathi kodwa sokugcina indaba kosakuvele ukuthi yenzeka ebusika namkhana ehlobo. Nangabe umhloli uthi bekumakhaza kusho ukuthi bekusebusika. Nangabe umhloli uthi ilanga liyachisa umlingisi othize uhlezi ngaphasi komuthi kuyatsho ukuthi kusehlobo. Siqedile ke indaba yesikhathi ke kunene simiza ukuthi irarano ngesikhoba sithi conflict. Irarano
kumele kube ngilokho umlingisi okutana azama ukurarulula namkhana anomraro aqalene nakho endabeni. Sinemhlobo emibili yamararano ke. Irarano yokuthoma sikhuluma ngerarano yangaphakathi ngesikhuwa bathi internal conflict. Nasikhuluma ngerarano yesibili sikhuluma ngerarano yangaphandle bathi is an external conflict. Irarano langaphakathi micabango imkhumbulo nalokho umuntu acabangako angakuphimisiko okumrarayo namkhana okumzwa ubuhlungu ngaphakathi. Nasikhuluma ngerarano langaphandle sikhuluma ngomraro ikutana ecaleni nawo esiwubonako nathi ukuthi lo mraro mhlawumbe ngaba mraro ukuthi akanamali. Kodwa langabe umlingisi oyikutana unomraro ukuthi uhloye omunye umlingisi irarano langaphakathi lelo. Siqedile ngesingeniso asihlangane kodwa isikhathi esizako la kuzokuvezela khona umzimba wendaba sokukhuluma ngesihloko sikhulume ngepholovutho ndaba sibe sikhulume ngokukhula kwendaba. Ngiyathokoza ngime uVusi Nanasi Sikhosana, i-CEO yeVusi Media. Siyathokoza.